Dobar dan, stanovnici Bikini doline. Mi smo Sunđer i Patrik. Jedemo nekakva sranja i kupili smo cvike. Ray-Ban jebote. Idemo sad tu. Idemo doma. Čudno je. Ja mislim da se to ne smije jesti. Da, pročitam to. Žvakača guma s okusom trešnja. To je žvakača guma. Ja sam dostavio sad sve. Aj čekaj. Ali to nije sve. Skupnju odličenih proizvoda dobijete 3 paketa. Čungalungi. Stane žvake, što prava sve strpati. Ovo je zgubo otkus, brate. Čovječe, koliko je ovo žvalka. Moj se smanjila, gdje? Mene žapinje. Ljudi, imamo milion čungalunga. Ne pitajte ih kak smo ih dobili. Ja sam doslovno skoro sve novce potrošio na ove Ray-Banke. $1500 koštale. On je dobio crne, evo kao što vidite. Opasno dete. A vidite koliko čungalungi, pola kila jebote. Ide bak. Kad traži vagu. Ide bačka, ono što se... Ne, bez kibaku. Brzo, brzo. A kak mi retardirano izgledamo? A žalog se mogu dobri baloni napraviti. Čak ja zaboravio kako se to ono radi. Ne! Javlja se. Jak se ne smije jesti. Demonstracija to je. Čekaj da se počne uzvaja. Ozbiljno nekako dobro je kad jedeš ovak, onda nakon 2 minute ode okus. Jedan taj. O, hvala! Ajmo napraviti onaj challenge. Da probamo 18 žvaka štrpat na usta. Stvarno. Da, Pa bilo ovo teško strpat u usta. Da mora evo ti trčati. ovo. O, hvala. I Ajmo raditi to ovak stvarno. Snimati. I evo ti još jedne roze. O, hvala. Ajmo ćemo to stvarno sad snimati. Može. Ajde, novi video. Evo snimamo, čekaj.